Muraho neza abakunzi bo kuri Trendo TV. Reka uyu munsi rero kuri Trendo TV channel yanyu tuganire kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko hari haciyeho wenda igihe kinini ndetse na n'ubu turacyumva inkuru zivuga kuri Kongo na M23. Ni ibibazo bimaze igihe kinini nk'imyaka 30 yose icyo kibazo kiriho. Twagiye twumva byinshi, ibibazo byagiye bivuka hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse twagiye tunareba wenda uburyo Kisekedi yitwaye muri bino bihe. Bisa nkaho nyine ari ibihe bitoroshye cyane ko iriya ntambara ko bisa kose nyine niyo iri kuvugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Na hano rero kuri YouTube channel Trendo TV nta cyatuma tutaganira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko iri kuvugwa cyane muri kino gihe. Ubwo rero ndagusaba ngo ukore subscribe, like ndetse na comment, ndetse ukore na share kandi no kunzogera kugira ngo ibyegeranyo byose bizajya bica kuri no YouTube channel Trendo TV uzajya ubasha kubibona mu bantu ba mbere. Twatangira rero tukareba kuri bimwe mu byerekeye iki gihugu cya Kongo. Uyu munsi turagaruka ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gikungahaye ku bukungu n'amateka n'ibintu bidasanzwe. Reka turebe ibintu 10 byihariye ku gihugu cya Kongo. Icyambere, Kongo ni igihugu cya kabiri kinini muri Afurika nyuma ya Algeria. Gifite ubuso bwa kilometero hafi miliyari 2 n'ibihumbi 300. Ni kinini kurusha Uburayi bwose. Icya kabiri, muri Kongo ururimi rw'Iringara rukoreshwa cyane mu ndirimbo z'ibirangirire nka ba Koffi Olomide, Fally Ipupa, Papa Wemba. Rwose ururimi rw'Iringara ni rumwe mu ndimi zivugwa n'abantu benshi muri Afurika yo hagati. Icya gatatu, Kongo ifite ishyamba rinini rya kabiri ku isi. Ishyamba rya Kongo ni ishyamba rya kabiri rinini ku isi nyuma y'irya Amazon. Mu mashyamba ya Kongo hakungahayemo ibinyabuzima bitandukanye harimo nka okapi na bonobo zidasanzwe ku isi. Icya kane, ifite umutungo kamere utangaje. RDC ni kimwe mu bihugu bikungahaye mu mabuye y'agaciro nka coltan akoreshwa mu gukora telefone, zahabu, diyama, cobalt, ndetse na coltan ya Kongo ikoreshwa mu gukora telefone nyinshi dufite ku isi. Urumva ko rero amashyamba ya Kongo ndetse na Kongo ubwayo ifite ubutunzi nyine butangaje, kuko tumaze kubona ko izo za zahabu, diyama, cobalt ndetse na za coltan nyine byiganje cyane mu gihugu cya Kongo, ari na bimwe mu bintu bituma hakunda kutaboneka amahoro cyane, kuko hahorayo ibintu by'intambara. Gatanu, Kongo ifite uruzi rurerure rwa kabiri muri Afurika yose. Uruzi rwa Kongo ni urwa kabiri rurerure muri Afurika nyuma ya Nili. Ni rwo rwa mbere ku isi mu kugira amazi menshi atemba, rukaba runarenze n'ishyamba hafi ya ryose rya Kongo mu kugira amazi menshi. Gatandatu, Kongo ifite umujyi munini cyane ari wo mujyi wa Kinshasa, kandi uyu mujyi uratangaje cyane. Kinshasa ni umwe mu mijyi minini muri Afurika. Ifite abantu barenga miliyoni 15. Umujyi wonyine wa Kinshasa utuwe n'abantu barenga miliyoni 15. Ikintu gitangaje kuri uyu mujyi, uhura n'undi mujyi mukuru witwa Brazzaville wa Repubulika ya Kongo, aho ari we mujyi mukuru wegereye undi kuri ino si.
urabona hari ukuntu dushobora nko kuba wenda tuvuge wenda nk'umujyi wa Kigali, ugasanga wenda hari n'undi mujyi wenda wa Huye. Urumva ukuntu wenda twabaraka ngo harimo nk'intera, tutirengagije yuko wenda nk'umujyi wa Kigali wenda na Muhanga, urumva naho harimo nyine wenda intera itari nini cyane. Ariko uyu mujyi wa Kinshasa ni umwe umujyi wa Kinshasa ndetse n'uyu mujyi tubonye witwa Brazzaville, ni imijyi nyine yegeranye cyane ku buryo ngo ari wo mujyi mukuru wegereye undi ku isi. Ako kantu nako murakumva niba mutari mukazi ku bijyanye na Kinshasa n'iyo Kongo, ako nako mukamenya. 7, Kongo ni iwabo w'umuziki. Buriya muri Kongo umuziki wa rumba ni umuziki nyine wabo tu, nkuko wavuga ati iki kintu ni icyabo kabisa, ku buryo nta handi hantu ushobora gusanga nyine injyana ya rumba nko muri Kongo. Urumva ko ako kantu nako rero ni akantu kabo cyane. Rumba ni umwimerere w'umuziki wo muri RDC, yagize uruhare rukomeye mu miterere y'umuziki muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ino rumba nyine irihariye cyane, yatumye nyine umuziki wo ku isi hafi ya hose nyine ugenda uhindagurika bitewe n'injyana yabo ya rumba. Nyine yahinduye ibintu byinshi ku buryo bavuga yuko ino njyana ya rumba ngo yahinduye byinshi ku miziki yo muri Afurika ndetse no ku isi hose. Urumva yatanze itandukaniro rikomeye cyane. 8, muri Kongo tuhasanga inyamaswa zidasanzwe utapfa kubona cyane kuri ino si. Mu mashyamba ya Kongo usangamo inyamaswa nka okapi imeze nk'urusamagwe, ariko ikaba ifite n'amaguru ameze nk'ay'ingwe. Ugasangamo n'izindi nyamaswa nka za bonobo, inkende zisa n'abantu cyane kabisa, na gorira zo mu misozi. Urumva ko muri Kongo bafite ibintu by'inyamaswa zidasanzwe zidapfa kuboneka henshi cyane ku isi. Ako kantu nako bakamenya kuri Kongo. Muri Kongo kandi hari umwami ukiri muto kurusha abandi ku isi. Mu gace ka Lualaba habayeho umwami w'imyaka 13 yitwaga umwami Mulukulumwanya wa kabiri. Niwe umwe mu bami bakiri bato babayeho kuri ino si. Umwami w'imyaka 13 rwose, urumva ko yari akiri muto, ngo yitwaga Mukulumwanya. Aya mazina abagoye kuyasoma rwose. Ngibyo rero by'uwo mwami Lukulumwanya wa kabiri, ngo niwe mwami wabayeho ngo mu bami bose babayeho ku isi, ngo akaba ari umwami ukiri mutoya cyane. Uwo nguwo nawe asangwa muri Kongo. Ubwo urumva rero turakomeje ku bintu bitangaje bigiye bitandukanye biboneka muri Kongo. Icya 10, ahantu haturutse izina Kongo. Izina Kongo ari ryo rya kiriya gihugu, mushobora kuba mutari benshi muzi ahantu ryaturutse iryo zina. Iryo zina rero ngiye kubasobanurira ahantu ryaturutse. Izina Kongo rikomoka mu bwoko bwari bukomeye bwitwaga Bakongo, bwari butuye hafi y'uruzi rwa Kongo mu kinyejana cya 14. Urumva iryo zina rya Kongo ryaturutse ku bwoko bwari bukomeye bwitwaga Bakongo, bwari butuye hafi y'uruzi rwa Kongo mu kinyejana cya 14. None Kongo ibaye Kongo. Ngayi nguko rero ibintu 10 nari nabateguriye mwaba mutari muzi kuri Kongo, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
tumaze igihe kitari gito twumva imirwano, intambara iri hagati yabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFC M23. Twagiye twumva byinshi, hanyuma rero ndabashimiye kuba mwateze amatwi kino kiganiro kuva gitangiye kugeza gisoje. Mwakoze cyane. Bashishikariza gukanda kuri subscribe kuri ino YouTube channel yitwa Trendo TV 250 kugira ngo tuzajye tubasha gusangira ibiganiro byose tuzajya tubasha gukora tukabishyiraho kugira ngo muzajye mubibona mu ba mbere. Mwakoze cyane. Bye bye.